ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka Jingthmu Gaurav Gogoi, President ka Assam Pradesh Congress Committee baru MP ka Lok Sabha na Jorhat Lok Sabha Constituency, ban job ya ka election MLA Hajar arpun reu na Jorhat MLA Constituency, siya ka yung dorbar tawan ka Jila Assam, kam syamla Urlong hakabaw la syakram da ka basyak tam hadu arpulai Hajar shispa prapu vote. Kadai ru kasian ka beningkong yau Gaurav ban yakun ya ka election ka badai na ka benta ka Sanhima hapo ka Jila, bat kat kum ka result balapan bana da ka Election Commission of India haka South Reu Jamang Hajar arpun reu. Gaurav loyo ban kur saupun reu Hajar arspa sanpunyo vote bat syakram ho Hitendra Nath Goswami ka BJP, ubayok kur drip kandai Hajar South Spa live kandai vote. Nakabentau Hitendra kadai kasian ka balai bu unmi khmat biang nakane ka constituency. Gaurav udiu khun jong tarun Gogoi menteri rangba berim jong Jila Assam kata na rusnam Hajar iwei hadu Hajar khan riu bagajing syarem Gaurav kadai ru ka jingdu mensim ya ka Congress. Kumbalong nak result ha Assam ki kedau syai baka BJP kadang wan biang hakabor padu Himanta Biswa Sarma unwan biang ban syemti ka kam ko menteri rangba hakasien ka baar. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya